Hey, mara sebenzile yini angenzile amashimba akhe kusasa. Uthani nebogogo, Bogogo bani? ninebomkhulu. Hayi mashimba abo. Mathonga labahle, dingilo sidokulunga. Hayi man. Nawe gogo Sidondolo, Umnyanya kabi. nawe mkhulu Dukaneza. Haduka ngasabuyi. Siyandibika. Sebenzile. Wewe makho ngoshami. Bengeke wenze kusasa lento yakho ngoshami ngoba usathanda kubuya. Ene uqhamuka ngilethi mina ngibuke ukuthi kujalo uhambile. Kuningi lesengikwendile la ngoshami. Kuningi lesengikukhwinyile la kuyawonakala manje ngifuna wena maka ngoshami sam please. Hayi babe, le ndolo ifuna kayibaleki. Hayi manje sebenzile. Angithi vele kumele ingabaleki. Ngabe bekumele ibaleke ngabe yafaka kwathi inyawo. Ingakho ingaqoqule esicathulo. Le ndolo enyenda labathe ngiyende ngingakalali ibaleke kabi. Nami lo nkulindile la kufuna ngikwende ngibuka ngingalali ngoshami. Kanti lebalekile kulomfundi. Hayi babe uyangiphazamisa manje. Eh. Ngulu tokujezisa, tokuphanyisha ngulunkulu. Muphi yena uNkulunkulu lesimthandazo yokudlala bafana wathatha Themba Zwalela wamise eMexico wafika eMexico wahlaba umuntu ngempama wajika wabuya uyakangena umuntu lo wemani lesathi into Le lawo ndolo ifuna ngitongola sekumele ngimele omunye hayi iphephe manje sebenzile futhi. manje ungcono wena utawungola mina ngikhona kuma lento yangigilela iphakama iphazamisa inyawo manje Khipha amabhadi. Khipha sonke sinyama siphume Yeah. sifike kubanikati basi. Akivuleke timbo tami. awuvuli manje Akuvuleke usifulele yonke into yami inhlahla tami adibuyekile. sebenzile hayi fok man ngikhathele uma hiya manje nalo kumabhodakini lapha bato ngiqolela labo Sidondolo nabo kwakho labadvukile weva labathi bakhuluma ngibashaye ngalo Hayi babe uyangiphazamisa. Hayi, man, awuvizisi, timbo man. tami la ngikhipha moya lomubi. moya lobubi la endlini kude la kunemoya wempesi kuphela ngigwinyile manje Wena udlele intimbo takho ungakaconsult nami. hawu ngothatha sebenzile uyabona lento yakho kuhamba tinyanga manje ke noma sekumele sikunyankunya nasesiya consult manje sekumele sihlole manje ukuthi kuyankunyankunya Papa, sengakwathende ABC. fusekho wena manje kancane manje kumatima la kune-emergency la Ungakhuluma umdlalo onemvani. Ungakhuluma umdlalo onemvani. Ukhuluma kanjani nemntwana? hayi manje nguyindani ngabo ABC mina ngoba ngitayithatha le nto nginishaye ngayo ngoba angivisisi ukuthi mina Angajama besijela desi ivalena. i-gender based violence ekhala bani Tshele wena sesi, Ekhaya- tshele. angitshela kuyini Uyaboshwa. hayi man okay sebenzile ngosami ugcise ngiyakuncenga ngicela ukuthi unqamule lapho ke ubuye ngosami ungizame bathi awuvisisa boSidondolo ngitabanika ke sinefu lesi nebeast ibox abangani bami la Hayi into okunika man, into okunika. Wamnikwana mama. hey anganginikini uyazi ukuthi usikhuluma ngani hamba lana mani wena mbona Angakwati papa ufuna keta lendele. yeni nkosi yami Uthatha plan belokhuluma ngayo. Yo wena. Kanti bekwentiwani lana ngihambile? angimathi uyishatha kuphi ye wena fuseke mani hamba lana ukhahlela wena Angawucala, akunamvana loyo shajwa la. Dophuma ngemabele mina ngikuthele ngalamande siwazi. hayi mani nkosi yami akuba nebantwana bemadimoni hamba la wena mani uyithatha yaphi lento lokuma ABCDEFG. Hayi, hamba. MNP. Kukayas. Kukai- WS. YZ. hayi khukha emasimba umoshile lana sebenzile baby kunyankunyana katwi ngiyacela nkosi yami katwi